الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هدم فؤتو كان دفتر أصول الفقه لدكتور عبد الكريم الزيدان يعلى يرمى بيدو ودا بهم بالجنة إن كدي الله سبحانه وتعالى دتتين ودا هم بالجنة آمين. إن جنة هند الأهلية ما زلنا لنجان بقول الحكم الشرعي الأحكام الشرعية سبو أنا إني دلو على دفتر كون أتوري أحكام الشرعية. دائما في الأصول الفقه هاريكو في ناوجه دوتا ديوري اللي فادون ونا جانجي فيمو أينينو الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالاقتداء أو بالتخيير أو بالوتر. هاري كويونو هند جانجتين في مودو البحث الأهلية. الأهلية كونو كسلو غول ناوري ندن دوتا غوليونتي إنما نسيانيني دو فيتو دو ondo wanamu ahliya sengini paykum wanamu ahliya sengini danido wanamu ahliya sengini forsado wanamu ahliya konum innete al ahliya ko wonde makko neddo mo tawata hino selli ettugol nyaawore dewtawre makko ko ndo woni al ahliya jake andi goddo no wona mukallaf goddo no wona no helli faado kono hara nyaawore de wata dewtade hore makko feetudo konum feetudo ko helli faado kono nyaawore alla de dewtata ke hore makko sabu ala ahliya paykun konum paykun kanyum kadi inne ko mardo inne wande makko bani adam tawata nyaawore den dewtata ko hore makko dani do kanyum kadi ko helli faado kono nyaawore den dewtata ke hore makko inne junu jo kanyum kadi ko helli faado kono nyaawore den dewtata ke hore makko ko inete jake ngandi nyaawore e sintudo nyaawore den on e mo nyaawore den dewti hore mum on ben don kanyum kadi fu ko be tawata wona do dewtede hore mum on hara hino selli yo nyaawore dewte hore mum ko non inete al ahliya jakene andi ko inete al ahliya ko sellu gol mo tawata nyaawonde mo dewtete hore mum on sariya on no inni wana o do hino wawi ronditade de golle do manasa fami ko ni ahliya daiman ulama al usul be wole al ahliya wal awarid al ahliya wal awarid ida mari ahliya ko sellu gol neddo on ronditagol nyaawore den wal awarid ko huunde piiji aray ɗi saloyo neɗɗo o rondito gollal ngal so a ko ɗum woni adde misal arid feetuɗo ko helli faaɗo kono feetere nde woni arid fi dewtugol ñaawore nden yore makko innen ɗaaniɗo ko helli faaɗo kono ɗoygol ngol woni sabu haɗugol yo ñaawore nden dewto hoore makko ko non en ennete on awarid awarid innen wondema sollaade sumaye on no waɗɗimo kono fiilaye on e ƴiiƴam mesayɗan nan ari haɗi yo tottu dewal ngal laysat ahliya ara wala ko enete ahliya jaka ngandi la mari ahliya la mari awari si ahliya on hino timmi ñawore nden dewto hoore ma si aari don ari dewtike hoore ma ñawore nden dewtatake hoore ma mena sen faami jon noon ka jogindirgol ɗo sabu ɗi baksuji ɗi wonde janngude ɗo daiman ko naturi fii honɗum ɗiɗo ko natorɗi fi innuɗen al hukmu wa aqsam daiman ta en ɗuma hejjutu hiɗa mari ɗo al hukmu en inni ñawore ko jelo a senditi ko ɗiɗi a mari al taklifiya a mari ɗo al wad'iya enen inni a taklifiyaji ɗin ko ɗi jeyi wal wajib wal mandub wal haram wal makruh wal mubah أما الوضعية إن إني كوكالا نياوري مرد سارتي ما سبب ما دون مانع ما دون رخصة ما دون عزيمة ما دون صحة ما دون بطلان كديرو إن أحكام الوضعية جونون إن جنجي الحكم في ينفعل دو كون جوما دفتر نفعل يكاد الحديث جكاندي الحكم إما أن يكون تكليفيا وإما أن يكون وضعيا جونون هذا مريدو الحاكم الحاكم إن الله هو الله دوك الحاكم هو الله دمري دو إن الله المحكوم فيه إن الله وهو العمل أو إن وهو الفعل قل لنقل أو نقل قل لتنقل قل لنقل إما ودا ما دون أترتو فيسمى فعلا أن عندي دوك قو ɗo ɗiɗi ɗo
tati ɗo almahkumu alayhi wa huwa almukallaf ko ɗiɗo coɓɓinayi jaka ene andi ahkamu shar'iyya heno mari coɓɓinayi ko be malitoɗen ɗin ɗo kala ñawore ko be heɓa hukmu heɓa hakim wal mahkumu fihi wal mahkumu alayhi ko ɗiɗo nayi joni noon ɗiɗo nayi innayi hukmu on kañum e aksamu mum on sawan kana taklifi aw wadi ɗe ñawoje ɗo ɗe dewtama wu innayi honnu innayi ahkamu taklifiya on ɗo ɗe dewtama wo hombo an yakuna aqilan baligan oɗo dewtama wo sarti mo an yakuna aqil balig oɗo an yakuna aqil balig si tawi wona aqil si tawi ko aqil wona balig dewtetake limada jonno ko ɗum no faalaɗe janngude ko fi hon ɗum ahkamu taklifiya dewtake enen inni ɗo sa inni aqil haray ko mbo yalti ɗo haray majnun feetuɗo majnun feetuɗo yalti ɗo matu junujo kañum kadi yalti kaynuɗen ɗo aqil ko mbo yalti kaynuɗen ɗo balir innen ɗo konnu ko asabi paygum ko yaltiɗo joni noon haray ko fi hon ɗum haɗi ɓeɗo dewta e nde ñawore ɗo dewtewre maɓɓe paygum kum e feetuɗo e koye ɗaniɗo on e juulujo on koyen innu sabu ɓe jogaki ko woni ahliya ko ɗum inete al ahliya seke sariya on inni ɓeɗo ɓe handa e dewtanede ñawore sabu o leere ɗo haqqille maɓɓe ɗen alama timma faamike ɗon jake si goɗɗo landike lan ko fi hon ɗum hadi feetuɗo dewte ñawore ahkamu taklifiya ko ɗum minata li annahu faqada shartan min shuruti taklifi wa huwa al aqlu aqlu on noon en inni ɗum ɗon ko laysa hissi allah subhanahu wa ta'ala nde tawde haqqille ɗen goɗɗo wawata hewtitade ɗe anda ko honno ɗe gerdi nde tawde jama o ino wawi ɓurdude e majje haqqille ɗen ko gayri mundabit honɗum o lontini kelle fuye on honɗum haqqille ɗen sabu kelle fuye on kañum ko mundabit wala yatafawat alayhi nnas himɓe ɓe ɓurdataka kelle fuye jaka enen andi ko honɗum falɗe janngude nde ñawore nde jannguɗen ɗo nde ɗo ahkamu taklifi on wajibe e mandub haram makruh mubah ɗum ɗo dewtetake sa ala ahliya yewrema ahliya kono inete ahliya ko be condition ji ma ɗin timma hiɗa mbaɗi haqqille hiɗa hellifa on tuma noon sariya on inni sifa ma an ɗo ñaworde dewtetewre ma sabu on ɗum hiɗa mari ko woni ahliya mi anda c'est pas hino selli ko woni ahliya hino selli dewtugol ñaworewre ma so tawi no woni ɓe ni anga sella ko inneten haray feetuɗo on e pay ko sella dewtanede ñawore ko ɗum woni al ahliya joko joni noon ko inneten ɓeɗo noon almajnunu walmatuhu wasabiyu ɓeɗo kañum ɗe ñawoje ɗo dewtete yawre maɓɓe fi ahkam alwadiya limada li anna ahkam alwadiya rubita bi shartin aw sababin aw mani joni noon kala ñawore joginde alwadiya ndeɗo kañum dewtetewre ɓeɗo si goɗɗo landike lan e sariya on dewti e hewre feetuɗo e ñawoje ko enten la ɗo dewtaka ɗo ko renugol jawle himɓe ɓen sariya on daari ɗo inni yowidiri e renugol jawle himɓe ɓen ko ɗum waɗi feetuɗo si tawi woni barmini goɗɗo on tigi yoɓay feetuɗo yoɓay on ɗum yoɓay komo barmini kon kono koynete hina noon sariya on wona feetuɗo on dewtinewre mum ko waliyu makko on kippuɓe feetuɓe ɓen ɓen ko ɓen ɗo ñawore nden tugoyewre muɗum deka enen andi taban allah subhanahu wa taala yo waali ko inete ahkamu taklifiya e hoore ɓeɗo kono noon ahkamul wadi'iya hino yowa yewre maɓɓe hara noon sen inni wondema ahkamu alwadiya no yowa hoore maɓɓe anden ko waliyu maɓɓe on hande kadi dewtete ñawore ndewre mum sariya on darali ko ahkamu alwadi'iya hara marɗo haqqille emo mara haqqille siyanatan lil mal inni renugol ko ineten kon al ahkamu daruriya enen inni dina kanko piiji jowi ari renugol en inni huwa addin wal aqlu wal nafsu wal mal wal ard ko ɗum dina kan ari ko noynete maqasidul khams aw maqasidu sharia
haray ko innen ko diina kan e wonki kin e haqqille ɗen e dambe ɗen e jawdi ɗin ɗiɗo joyi nde tawde ɗiɗo joyi ko reneteɗi ko ɗum waɗi bonnuɗo ɗiɗo joyi haysi tawi woni ko feetuɗo ma ko juunujo ma ko pay kum on tigi yoɓinte ko woni tum on tigi kala ka piyete on tigi piyetake kala ka warete on tigi waretake kono noon on tigi yoɓinte ko bonni ko famike ko woni al ahliya ka al ahliya manahu fi lluga alsalahiya haray ko woni al ahliya mana mum on ka haala arabe alsalahiya ko sellugol dewtanede ñawore fulanun ahlun li amali kada sen inni o neɗɗo ɗo mo handi eɗe golle ɗo sike himo wawi ɗe golle ɗo ida kana salihan lilqiyami bihi si tawi himo wawi wadde ɗe wa fi istilahi l usuliyin amma noon janguɓe usul ɓen ko honnum ɓe innata wondema haray ko innen ko ahliya haray tanqasimu l ahliya ila qismayni haray ahliya no senditi ɗiɗi kono daiman ɗo sabu anga wata famude ko woni ahliya sa famaleya ɗiɗo ene inni ɗo ko ñawore nden ɗo ko gollal ngal ɗo komo dewtaɗo yore mum oɗo ko ɗo faalaɗe janngude o hande hoore mum oɗo no hatto jini yo heɓu emo mari ñawoje ɗiɗi sariya on si selli yo dewtu hoore makko habbe winde moƴƴa oɗo hiɗa mari ɗo al ahliya sellugol sino selli dewtede ñawore yore makko oɗo mahkumu alayhi on ni mahkumu alaykum huwa al mukallaf oɗo si ñawore nde selli dewtede hoore makko tawa o feeta na o payku o ɗanaki na junujo si sari on ini oɗo no selli dewtede ñawore hoore makko andu ina mari sarte ina mari noneji ɗiɗi ɗo kañum kadi ɗo na mari noneji ɗiɗi na mari honnu ahliyatil ada innen ɗo fuɗɗorene arano na mari ɗo ahliyatil wujub ina mari ahliyatil ada o henni faado ɗo si ñawore nde selli dewtede hoore makko hande kadi hino wawi hande kadi selli waɗɗingol hoore makko e selli tottugol makko sabu goɗɗum hino sella dewtede hoore ma ko ano hara sella tottugol ma innen heferɓe ɓen kala daali kala subhanahu wa taala inni wa aqimu salat ñinne julde ko julɓe ɓen tunga natori ton janguɓe goo inni wondema hay heferɓe ɓen no natori e on khitab ɗon fi honnum allah daali ma salakakum fi sakar qalu lam naku min almusallin hari men juulata jaka enen andi no waɗɗi hoore maɓɓe julde nde no waɗɗi hoore maɓɓe zakat no waɗɗiɓe piiji ɗin fof no waɗɗiɓe li annahum mukhatabuna bi furu'i sharia haray hay so tawi woni masala ko khilafiya kono enen adday woni misal sabu ka usulil fiqhu haray la yustaratu ko ɓeytu yaada e madhabu ma e madhabu enen ko qawaid wonɗen e janngude qawaid joni enen e yaaray e sengo innuɓe ɓen wondema heferɓe ɓen sabu masala on no yeddodira si tawi woni heferɓe ɓen no yewta ka calɗi diina kaka asli diina tum ɓe yewta karama koɓe goo inni wondema kaka asliji diina tum karama koɓe goo inni iɓe yewta ka asli o ka aade calɗi o joni yaren e masala innuɓe ɓen wondema hiɓe yewta ka calɗi joni sen inni wa qimu salat ñinne julde heferɓe ɓen seri landoyama ko fiyon ɗum naadi on ka yite ɓenna ma salakukum fi sakar qalu lam naku min almusallin hari men juulata jaka andi ko waɗi janguɓe goo inni wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i sharia haray iɓe natori ka calɗi dina wa huwa salatu wa zakat joni noon si tawi woni hiɓe a natori to jaka no waɗɗiɓe kono hiɓe wawi si tawi woni kefere juuli haray no selli la sabu himo mankini ahliyatil ada ahliyat o selli wo yo tottu so timmini haray ɗo wa huwa al islam ko so naati ka dina on ɗon tuma noon o juula mi aɗa sen faami jaka ene andi ñawore no waɗɗo yore goɗɗo tawata kadi sartino ton kadi fi tottugol mo sartino ton fi tottugol mo si tawi woni on condition kadi a timmali hay sa totti hunde nden haray sella kadi ɗa mari ahliyatil wujub e ahliyatil ada ahliya haray sellugol waɗɗagol ngol e sellugol tottugol ngol kefeero no natori ka yewtere fi yo juulu kono natora yewtere yo juulu ɗon hara on tigi silmani فعني كيف يكرهون كا كلهم وين تنقسم الأهلية إلى قسمين أهلية الوجوب وأهلية الأداء كلهم يمول الوجود أهلية وجوب وأهلية الأداء
جون وين أهلية الوجوب جون هما يتعدين كون وين أهلية الوجوب وإن هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه كوكوتاوتا سلغول لدو اون واديغول مو حقيجي دين فوب دي او جوغي دي او توتاتا دين e di o hendoto din ko beynata kon droit et devoir si beynima ahliyatu alwujub konno haray hande kadi si tawi woni goddo helli fam hande kadi o woni ahliyatu alwujub ko sariya on inni yo hendo kon o hendoto ko sariya on inni himo duwa kon himo duwa tottude kankadi o totte ahliyatu alwujub konno hiya salahiyatul insani liwujubi alhuquq almashru'a tan hejjitudo haqqeji di sariya on shar'i ni din wona haqqeji de di tawata hara dina jaba si dina jaba hara o do kanyu kadala do ko fi ka dina wonna yin lahu di o jeydi wa alayhi fawidi mudi ay salahiyatuhu li an tasbuta lahu alhuquq sellugol tabintingol haqqeji din e wore makko wa tajibu alayhi alwajibat wa hara wajibaji din kadi dewto yor makko وتكون هذه الأهلية بالذمة هذا نون أون أهلية نون هذا تبتيه وني عاد أي تثبت هذه الأهلية للإنسان بناء على ثبوت الذمة له سبو نون تبتيه هذا هو دان ما كندن هذا عاد دائما تهجت كندي عاد أو بني آدم أو سيرتير كنيم أكل لدين كفيرون الله سبحانه وتعالى إني جولو ودنيني إلا ليكل لدين سبو أنهي دماري كوينته آدي حقنا ما الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإني ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أنا عندي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ودت دي آدي بني آدم كندين آدي نوّن نعى ولد أو جانغو بأصول go إني كندين آدي وانا ولد sabu gila law gila ka wonno den ka keci meden ka keci babiraɓe mabɓe e dettidi Allah subhanahu wa ta'ala ke hara e ronditi ke o ɗe ñawoje ɗo sabu ko bani adama o ronditi enen inni asama on kañum e kamuli ɗin fof jonnano ɗini kanji ɗi tawnata bani adama kañum e jinla ronditi ñaworde ko ndin noon aadi wona yaalede ɗo ko ndi waɗi azim fami ke lon wa zimmatu fi lluga ay al ahad ko woni zimma ka haala arabu haray ko ɗum woni hon ɗum ko aadi قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يعني ولا أحد وسمي غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام على وجه الدوام بناء على عهد بيننا وبينهم هذا يكونوني هم هدو بكالي جلب بين تواتا وناب جلب كدوم بإننا أهل الذمة سبو هذا آدي جينو حقو دمين إمامي فهمي كنون كام أي أهل العهد وهي الذمة في الاصطلاح أما وين في الاصطلاح وصف شرعي هذا إنه جنگو بأصول بين كان يسي إني الذمة كن بفاندي هذا وصف شرعي يصير الإنسان أهلا لما له وعليه هذا كصفة قل مكوكو سريع أن صفي إني وندما أن نلوسي إنما وندما هند كدي دماري أهلية أندو هدا أهاني تطوغل كسريع إني يتطوغل ahani kadi hendagol ko sere yaw indi ya hendako ko dum non jangobe usul be inna tawnu al ahliya wa hiya bi hadha al ma'na al istilahi tathbutu li kulli insan hare neddo fo neddo e o mana do hare ahliya on do timmi e makko iz ma min mawludin yuladu illa wa lahu dhimma sabu hay goto jibintake so wana hare mo jogi aadi wa bittali yakunu ahlan lil wujubi lahu wa alayhi hare daiman kala ko wuri andu hino mari haqqeji manum hino mari ko tottota mi sikki ɗo on a faami ke oɗo ka jon noon ke ene andi hande ala darsu men on ko woni ko al ahliya ida mari أهلية الوجوب أهلية الوجوب هنا ماري أهلية أو أهلية الأداء إلين هي جوني وقبل وقتي دم
no hino waddi wujubo wo tottugol wo wala ine helli faado selludo ken sariya on inni ya juulu gongo kanyum kadi ko ya tottu e olere do kono bobo pen bobo so wado karedu himo natori e ka Allah subhanahu wa ta'ala eneni do waqimu as-salat sabu himo wuru do fo hare no natori e khitabu ilahi hare himo natori e yawtere de Allah yawtinde juulu gongol kono kanko ko gonga ahliyatul wujub on himo jogi bobo kono waddaki mo ahliyatu al-ada me nasen fa e andi jaka goddo no wawi wono hara no mari ahliyatul wujub kono hara wala ahliyatu al-ada jonnon ida mari ida wawi hebude ahliyatul wujub al-kamil aw ahliyatul wujub an-naqis enen hiya jon jaka ele andi haray bobo muhellifa kama dum fu kala subhanahu wa ta'ala eni do waqimus salat wa'muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar unno fu ko mo yewta dum non ko kala wurudo no natori ahliyatu al-wujub ko woni hina hennagol ahliyatul wujub on tum woni sarti sabu benno be ala ahliyatul ada sabu ada on do no wada sartiji an takuna aqilan an takuna balighan an la takuna naiman an la takuna ma'tuhan jaga sartiji dim do kanyum kadi hino mari sartiji ahliyatul wujub da way hebude ahliyatul wujub tawata haray da selli yo nyaawor den dewte ma ronko ya hebude ahliyatul ada fahmi kelo ka وعلى هذا يمكن القول هري ستاي هوري دو كوكو يوتي دو هري دي واوي انودي ان اساس ثبوت الاهليه الوجوب للانسان هو الحياه دو كو فيون دو اهليه الوجوب كون تو ما هندو دا اودو كو كلا كو بوري هو الحياه كلا كو بوري اندو هنا ناتوري اهليه الوجوب Allah subhanahu wa ta'ala kala nyaawore de o wadi andu kala wurudo bani adama wurudo e jinna andu ne nyaawore do mondum no toddibe kono no wobbe yamiraka wadu gol ahliyatul wujub sabu be jogati sarti jaliyatu alada na dazem fam jaka enen andi ahliyatul wujub dum do no dewti e hore fop kala ko wuri ahliyatul ada non hina kala ko wuri dewta hore mum do enen en hiya joni وإنه إن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هو الحياة إذ بالحياة تكون للإنسان ذمة سبكون قرنا كلا كوري هاري دي آدي دي القرآن إني وندم هاري بيجي دين فو هاري دوانغال نتانو جونا بيجي دين فو دي سالي بني آدم روندتي on wurudo don himo naturi ander bani adama ka munaturi alu taklif e jinna ko nadde ka munaturi ko wadi kala ko wuri haray no nato aliyatu alwujud haray aliyatu alwujud كلوا اموني دو ولا هذا تنبني اهليه الوجوب ولهذا تثبت هذه الاهليه للجنين وان كانت ناقصه جونن اني اهليه كونو اني كلا كو انو دن اهليه كو يفهم سارتي جديدي haray hande kari himo mari droit mo mari devoir ko dum enete al ahliya no wodi piiji do tottata no wodi piiji kankari do hendoto jonnon bobo ko enete ko gonga himo mari ahliyatul al wujub kono bobo on simo karedi si bemma ko mai bobo on ronay kamaronata o ronay ko woni ko so hebo yama tawi himo mai mbuddi ndidete jungo makko kono ka o woni der don ka woni ka bobo don haray gebal makko hen en wodi sabu haray go didi kanyum kadi sa wari on bobo wondo ka redu don ayti wonki kay tali ayti jaka bobo wondo ka der redu mo mari haqqeji di o hendoto kono mara haqqeji di o tottata kanko mo mari aliyatu kala nafa ka o hendoto kono kala nafa kala ko tawata himo hani hendade ko inete ko huquq o hendoto huquq kono o jogaki wajibat o jogaki piji di o tottata bobo me lazim fam كلوا إني لو وعليها تنبني أهلية الوجوب ولهذا تثبت هذه الأهلية للجنين كسبب أهلية وجوبهم نتبتهن يا بوبو سوادو وإن كانت ناقصة حيث تيبي وني أولو نمر أهلية الوجوب الناقصة لماذا سمي ناقصة كوفيون بين أهلية الوجوب ما كون ناقص سبو فيو أهلية أونغاتي متس
ko be heba sartiji didi ko huquq e wonnu e wajibat ko be tawata haqqeji di ontigi hani tottu innen haqqeji do hani hendade din e wajibaji do hani tottude din bobo non kanyum no mari bobo sowado no mari huquq kono ala wajibat ko wadi aliyatul wujub makon kono ko naqis min ay jiha sabu odo tum himo mari kono odo ala helli faado non kanyum no mari huquq wal wajibat ko huquq wal wajibat ko inate aliya inda al usulin kala ka be inni odo no mari ahliya kon famete ko wonde ma odo haray no fawi mo huquq hendagol haqqeji makko din no fawi mo kanka di tottugol ko fawi jamaaw ko fawi peji din ko fami ke ka bobo penu kanyum hino mari al huquq ala wajibat sabu fiyo sabu nene makko si yeyi barmi no yi goddo malu lanti otowal goddo ene inne bobo penu mo yobay o yobata kono innen wondema si tawi woni goddo innen ara bunki ke don tawi pay pinene jo bobo mai pido mo yobinte ka yobinta ke dia o yobinte adia sabu o iti wonki jaka andi bobo ngari no mari haqqeji me anaje fami jaka andi bobo penu mo mari ahliyatul wujub illa anna ahliyatul wujub naqisun ara no duiti fionno inna no duiti li anna harahi mo mari haqqeji kono ala wajibaji dio tottata fami ke don ka jonnon ko fionno o bobo penu do hebani ahliyatul wujub naqisa ko innata li anna ahliyatul wujub haray ko hondu yondire mudum huwa al hayat ko kala ko wuri no mari ahliyatu al wujub bani adam kala ko wuri jaka andi ahliyatul wujub konu yata'allaq bihunnu aw tata'allaq bihunnu bil hayat ahliyatul wujub tata'allaq bil hayat ko gurdan dan do manori jonno ahliyatul wujub hino way wono kamil timmudo tis no way wono naqison kal janin ka al janin كدوم إنني لو وإن كانت ناقصة لوجوب حياة فيه ولما كانت حياة الإنسان هي أساس ثبوت أهلية الوجوب فهي تلازمه مدى الحياة ولا تفارقه حتى الموت هذا أهلية الوجوب سيدتا بني آدم ها أنتجي معي وأهلية الوجوب بالمعنى الذي ذكرناه هذا أهلية الوجوب يوم أنا جنتي دون في سلاح الأصوليين كو جانغ بأصول بين يوت في مولكم تعرف عند رجال القانون هذا دون أندري جانغ بدروا بين سبو كان درس اليمين كو إنتي كون كدفت فيكو أهلية الوجوب كو دون جانغ بدروا بين هند إنتا بشخصية القانونية كدفت سبين شخصية القانونية عندك دونك فيكو بين تاونو أهلية الوجوب وهي ثابتة عندهم لكل إنسان هذا يقولون كانوا كدينو ثابتني نحلو ويعرفونها هبه دومانو هبه جانترومو كدواني هبه وديرامو ديفينيشن بأنها صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق وعليه واجبات وتعريف هذا يماثل تعريف الأصوليين لأهلية الوجوب هذا كو كرم كو بأصول الفقه بين إن أهلية الوجوب كم هذا جنب بهند دروا بين كانوا كذي كلهم بينتا شخصية القانونية فوق قوتهم هذا كلهم بينو كانوا كذي فاندي جنب دروا بينو كوين نقول هذا دماري كتوت تتا إذا هاني كذي إذا دماري دروا جدي هند تونا لو كلهم عجموا دندو كلهم أهلية الوجوب أهلية الوجوب دائما كمثال يفهمونه أهلية الوجوب كلا كو يوندري كلا كو دوغي وونكي كلا كو ووري هذا نمر أهلية الوجوب سيتاوي لون وني هذا سنغو غو سانداري أتاوي أنتجي نتاي بيجي دين كو وني الله هيفي كو توتا ونو بوبو بيني أنو نمر أهلية الوجوب كونو ناقص كو فيه نمبيلا كونو ناقص لأن هراي بوبو بيني نمر حقوق كون على واجبات جونو هراي jakayne ngandi kadina men koko hande ko enete bonnugol reedu si bobo dum andi ko enete la bobo hino mari on dum no mari huquq no mari haqqeji no jeya e haqqe makko angal bonnugol reedu si bobo dum andi ke
كودون إن تنجاك l'islam on hande ko wonde ngene nanude no inne do haray droit de l'homme ma ko nande din non peji menen meden jokki hande kadi renugol haqqe bani adama ko inne ten l'islam kanyum jonnino bani adama on haqqeji mun di fu sabu onon ko siontigi yalti kayasi si jonnon mo haqqe l'islam kanyum non ko gila on tigi woni karedu no mari huquq hande ca e buy no newnude fi honno fi bonnugol redu l'islam kanyum si hewti ha bobo dum annike hay goto jogaaki droit hay goto jogaaki haqqe ittugol dum do sabu haray on haqqe don wona non jeymo ko mo jeymo ko bobo li anna lahu huquq walau kana naqis daga fami ke ka jaga andi l'islam ko ko wona e nodde de hande islam on noddino dum buri are buri duubi hulure feƴƴude do kon elude enen gayni ahliyatu alwujub kala yata'allaqu wannu تتعلق بالحياة أما آلية الأداء دول هنا جنب دولو آلية الأداء هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء كون وين صلاحية الأداء كو سلو دبير غول اون تيغي وادو غول لانغال بوبو مهلي فاكا سلتا يا ار إنما جولو كو غونغا يوتر ندن دوتاما يوري ماكو واقيموا الصلاة فون ناتوري كون سلتا ياري نابوبو يجولو لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط وهو شرط أهلية الأداء فيتو دون قال الله سبحانه وتعالى إن واقيموا الصلاة هاري فيتو دون ناتوري كخطاب كا أو ناتورا مناتوري كيوتر سبو هاري يقول لكم عام آية يكون عام ولا جنب بأسل بين إني والعام يبقى بعموميته إلا بدليل si aya ari tawi mo fowno nature dem makko awata yaltinde to goddo si wona dalil jaka enen andi ko gonga haray khitabu shari'i haray ko woni Allah subhanahu wa ta'ala ko dalata ko no yawi yore fop sabu ko gurnan ajoki fetudo no wuri kawura imo wuri dani do no wuri kawura imo wuri jaka en andi be mari ahliyatu al-wujub kono be ala ahliyatu al-ada fani ke non ka لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليه آثار الشرعية دائما أو جوجي دو كونو أهلية الأداء أو دو كنيو كغورنا نانتو إني جوجي دو غورنا نانتو هاي مماري حقيقي مماري واجباتي جونا جوجي دو أهلية الأداء دو ليس شرطا هدواي هبو دو hara duma honno hara inne so ahliyatu wujubon Allah subhanahu wa inne da way hebude ahliyatu wujub kon hara nyaawo jalla den dewtake o ma sabu fetude si yeyi ngeygu makko ngun heno jabaka e horele ko ahliyatu wujub dani do si yeyi wali ke hoydi mi yeyi madum do anga sodi do sella bobo si yeyi sella junu si yeyi sella payku markum haqqille ko innen payku markum haqqille kono ara helli faka so yeyi ngeygu makko ngun harayno darna ko be wali yu on ara ndara mo mari moƴƴere ka wala moƴƴere nder ton kibu be payku kuno si tawi woni on don newnama si tawi woni newnaka on no haray an newnaka jake ngandi kono o do ko wowlata kon fop da mari duma ahliyatu ko innata al-wujub دون نوع يتعلق بالحياة أما أهلية الأداء سيدمري أولو هذا كلك وولا تاكم هندكري سريع جبي قل ما دنفو سريع جبي سايي سريع جبي ساوري زنا أبيته ساوري أورته سبون نوع أمري أهلية الأداء سرت جدين تيمي جاك أنا يعندي هذا كبونغا نمري أهلية الوجوب كن هاي هبي أهلية الوجوب كبين دارين sida mari ahliyatul ada sabu ahliyatul ada do sida mari o do non haray hande kadi konguli madi fow jabam sa yeyi jabam sa sedi di e be nguma haray on sedi sa habbi dewgal haray dewgal ngal aselli kono si tawi woni ko ahliyatul al wujub haray haysa wadi piji din haray ko du woni haray sella ko dum wayni do ahliyatul ada illen هي صلاحية الإنسان
لأن يطالب بالأداء كسل قل لا بريد نتو أن تتقول كواتي أمككم ولا أن تعتبر أقواله وأفعاله تبتك دي كنغو لمكو دين قول لي مكو دين وانما دتاما أن consideration هذا سريع جبي سبو فيه سريع جبو كنغو لما دين جبا قول لما دين كبيرتا وتهيد مري أهليته الأداء بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا tawata hara si goddum a wadi goddum hara sariya on hande kadi jabi helli faado mardo ahliyatul wujub jogi ahliyatul ada si o wadi zina sariya on inni ko yopiye so yeyi ngeygo makko no selli so seedi e be makko hara hinu anu selli so okki hara no jaba kono jogi ahliyatul wujub hara jogaki ahliyatul ada so okki sella si pay ko ngari okki mambudi mun di fo sella sabu fi onno ko gonga okku gongol munatori ka sariyaji fi okkugol kono on don kono ko on don ko aliyatul wujub on don ko hugugo tum o jogi kono ala wajibat wa idha adda ibadatan kana ada'uhu mu'tabaran aw musqitan lil wajib si tay woni neddon hino mari ko nete ahliyatul ada fi tottu gongol on non so juli ara julde makko no selli so iti ya zakat makko no selli kono ko indete si tay woni ko beedo aliyatu alwujub si tay woni ko pay ko so juuli hara hino selli kono julde de wadda ko makko pay ko so hajju makko no selli kono hatta waj hara ko woni hajju farillambu itaka yore makko sabu fielu sabu mo mari aliyatu alwujub kono o jogaki aliyatu alada pay ko bobo hum pen si yeyi hajju hatta nyande o helli fo yawu ko gonga hajju makko jabama o bi baraji kono hajju go alla inni gom haray yang hajju haray man istata ilayhi sabila haray bobo hajjali jaborno sabonno sabu fiyo sellu Allah subhanahu wa ta'ala inni fiyo sellu dum daw ko beta wata hida mari aliyatu al ada ko beta wata haray hida mari aliyatu al ada jakay ngandi aliyatul wujub haray dum daw kala ko wuri hino mari dum daw kono aliyatul ada ko beta wata hara ko aqil baligh fahmi kelon وإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب سمر آلية الأداء توتي كلوني هاي دوال هاي سريع إن الدوان قال كاري توتي قال سبوه مماري هون آلية الأداء هاي هنو سلي سريع إني أولو سلي يوتوتو دوان قال sitawi kadi woni o wadi dewangal hare dewangal iwi kadande makko sabu hare wadu do ngal on hino mari ko inete ahliya no mari ko inete salahiyya sari on no sellini piji di mo wadi wa idha jana ala ghayrihi ukhidha bi jinayati so wadu yi kanyum kadi masibo hare o rondi to masibo so tewi ke mardo ahliyatil ada so tewi ke o wari sari on ini ko yo ware sitawi woni o falji o wari sari on ini yo ittudiya o ora lebidi ma o rindina dande sitawi woni fana heewi hare mo hani tottude sitawi woni zakat no waddi mo hani wadda zakat ya jungo no waddi mo hani tottude jakay le ngandi ahliyatul al ada ko do piji di foti mata do sa bonni sari on ini sabu do huquq e wajibat fo dewtike horema do ko nete al huquq wal wajibat odo huquq wa wajibat kala ko sari on inni hida mari haqqeji aray da wawi hendagol kala kadi ko sari on inni hida hani tottude ara da hani tottude sabara da mari ahliyatil ada kono ahliyatu al wujub odo ko gurdan dan jokki ahliyatil ada non ko gurdan go fiya hebodo heboya non kadi honno sarti go wa huwa ahliyatil ada ko an takuna aqilan balighan fi yusallu ko dumandira ko wadda ko jaka enen en andi duma winden do sarti o don kanyum ko dum at-tamyiz sendidir gongol helli fago helli fedengol sendidira peedi di do non kanyum ko dum yowandiri ahliyatul wujub yan ko yowandiri ko gurdan dan o do kanyum ko yowandiri wat-tamyiz huwa at-tamyiz mala se fami قلوني وإن جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة ستبي وني أو فقدتوي كقولوني مسيبوجي سيما مري أهلية الأداء ورندي تتو مسيبوجي دي فو فيتو لو كانوا رندي تتاكو مسيبوجي دي فو سابو هما مري أهلية الوجوب كانوا على أهلية الأداء سو يهي أو تيوي بس أو واري غطو
ko inneten si mo mari mbuudi ko diya o ittinte kono mo waretake hay si mo tewi feetuɗo si waɗi zina ko inneten o piyetake fi honɗum sabu ala aliyatu al ada si tawi woni feetuɗo wujji jungo ngon taƴetake fi honɗum wala aliyati al ada jaka enen andi al huququ wal wajibat dewtama hoore ma honde tuma ida kana indak ahliyat al ada amma ahliyat al wujub haray ko honɗum hatto jinɗa si goɗɗo wujji feetuɗo enen innayi ɓay ko feetuɗo mo wujji o jonnitata feetuɗo la ɗon o jonnitama limada lianna feetuɗo hino mari al huquq ko woni ko wajibat woni wala kono imo mari huquq manasa fami bobo kañum kadi si tawi woni anga wujjoyi bobo ko eneten ko gonga bobo kañum si wujji piyetake sabu ala ahliyatil ada kono noon siko an wujjimo a jonnitamo sabu himo mari ahliyatu ara mo mari huquq ko woni o wala ada ko ɗum oyni ɗo wa uqiba alayha badaniyan wa maliyan siɗa mari ko innete ahliyatul ada hida sariya on no sellini tottugol ma ngol haray hida mari al huquq wal wajibat haray ko ɗum inneten haray ɗum ɗo noon ko jokki ko tamise o haray ɗo kañum kadi ko honɗum haray kala ka waɗuɗa si tawi woni lette ɗen sariya on inni lette ɗen ko ɓandu ma ɗum lettirteɗa a lettete wano zina o wano innen waɗuɗo zina hara on tigi jomba sariya on ko ni ko yo piye si tawi ko jombuɗo ko on tigi ware si tawi noon woni sariya on kañum kadi ko jawdi inniya ittu siɗa mari ahliyatul ada a ittey wano kafaratul yamin innen wano kafaratu ɗuma yamina imma ñammina ma ɗum innen hoora ma ɗum holtina ɗum ɗon fof haray sabu fi on sabu hiɗa mari ahliyatul ada amma noon ɗo si tawi woni ko aliyatul wujub tuma ya jogiɗa haray waɗɗakima sabu si feetuɗo inne wondi fenade ene inna yo feetuɗon rinɗindade ma feetuɗon hoora ma pay ko si wondi fenade la pay ko kañum no mari aliyatul al wujub kono jogaki aliyat al ada ko ɗum o yoni ɗo wa asasu hadihi ɗuma ahliya haray ko honɗum jokki o ko innuɗen ɗo handugol dewtede sariyawre mum huwa tamyis ko sendidirgol ngol jogagol haqqille kono tuma noon sariyaw ine anga sendidiri ko an takuna aqilan baligan ko yawol haraɗa hellifa hara hiɗa mari haqqille a sendidiri piiji ɗin ɗo haray ɗa mari huquq wal wajibat ɗa mari haqqeji ɗi jeyɗa ɗa mari haqqeji kadi ɗi tottata ko ɗum woni droit et devoir ɗo noon kañum wondare ɗo kon ko droit tu jogiɗa kono ala fu ko jonniteɗa sabu ala haqqille enen innata luwaji ɗi wonɗen e wadde ɗi feetuɓe no natori nder to kono noon sa wiye a pii feetuɗo sariya on bambanayi feetuɗo sabu ɗon himo mari haqqeji bobo penni on kañum kadi wa kasani joni noon innen ahliyatul kamila wa naqisa ɗo enen en naati ahliya joni noon ɗo aɗen ɗo daiman ta e ɗuma hejjutu oɗo kombo innen ɗo winden ɗo oɗo konnum o jokki alhayat ko gurdal ngal oɗo kañum konnum aja jokki a tamise oɗo ko hayat on jokki oɗo ko tamise on jokki sendidirgol ngol al aqil al baligh joni noon oɗo hino wawi wono kamil imo wawi wono naqis oɗo kañum kadi hino wawi wono kamil imo wawi wono naqis a famije ɗo ka hara ahliyatul wujub on hino wawi wono kamil imo wawi wono naqis oɗo kadi ahliyatul ada hino wawi wono kamil hino wawi wono naqis kullun min ahliyati lwujubi wal ada qad takuna naqisan wa qad takunu kamilan haray ɗuma ahliya woni ko wujub woni ko ada hino wawi wono kamil hino wawi wono naqis e hiya joni misal kabe konto woni kamil konto woni a naqis nazaran li adwari allati yamurru biha al insan sabu bani adama o hino mari ko ɗum woni haray laawi ka o rewata bani adama hino mari ko innete atwar hino mari laawi ka o rewata hino waɗi noneji kono wonɗum no bani adama on ko holtomo fuɗɗoto kaka reedu o yalta ka reedu o wona peni o yalta ɗon wona ɗon seeɗa mo sendidira peyɗi ɗin
wana ɗon o helli fe gila ɗon noon hande kadi o ɗetta ñawore mais mi anante faami ɗum ɗum woni adwa jon noon dawru be dawru hino mari ñawore mum bobo ka o woni ɗon ka reedu himo mari ñawore ka o yalti ka yaasi himo mari ñawore ado o helli feede himo mari ñawore si o helli faama himo mari ñawore sariya on gila ka ko ɗum waɗi en ko inneten goɗɗo wawata jonnugol ko wiyete ko droit de l'homme ɓuri l'islam l'islam kañum hande koko wona e wowlede fof konto fuɗɗete ko sa heɓama kono si tawi woni sonna jon kañum e modi mum haldi an a ɗetti reedu joni noon ene falaka économiquement fewn ɗo ni haray ene mi perdi golle mi ɗumanni ke yahon kalabtani noon a joni hen ɗon faala ettude reedu leɗɗen fof no jaɓi ɗum leyɗe buy no jaɓi ɗum kono l'islam kañum jaɓa si woni ha bobo on ɗetti mbadi on e nder ton si wona tawata so heɓama tum waraynene makko l'islam on jaɓali few yo bobo on itte ka nder reedu few jaka enen andi l'islam on kañum konto fuɗɗotoma jonnude haqqe ma on ko gila ka wonɗa ka reedu jonne ɗon ha maya woɓɓe kañum kadi inna a simi maayi sunnelan l'islam on ini sella few saabu hay sa maayi kadi ɗa mari haqqeji ɗa mari kadi haqqeji hande ko wonde nande ko fof no newni sa yanga inni wondema haray ka ɗuma hoɗuɗa ɗon haray simi maayi sunnela ñande mayɗa o ɓe innayi wondema kaari accuno lettre koye sunne o sunne l'islam noon kañum hay sa wasike ɗum ɗon waɗetake saabu l'islam on jonnete haqqiji maɗi ha waloyoɗa ka gaɓu gila ka wonɗa ka reedu ha waloyoɗa ka gaɓu e jaka enen andi ko islam jonni haqqe bani adam haqqe bani adam wala qad karramna bani adam min teddini fi bani adam sabu sa maayi kañum kadi konnu sariya on inni julɓe ɓen fop yo kipe lootugol ma nde tawno fewndo wurunoɗa hari a loototo a waɗa piiji ɗi fof hay ka mayɗa ɗum si goɗɗo kipaali fiima ɗon hara julɓe ɓe adnal ɓen fop wonuɓe e on quartier ɗon fof ka mayɗa ɗum fop harayno mari bakkatu fiima an jaka ene hande l'islam on kañum droit wolete ɗon tigri ko l'islam on jonnimo gila wonɗa ka reedu ha waloyɗa ka gaɓuru eɗa mari haqqeji jonon o inni ɗo allati yamuru biha al insan fi hayatihi min mabda'i takwini gila bani adama on ko ɗum woni fuɗɗa tagede ka nder reedu makko ila tamami aqlihi ha o heɓoye haqqille summa mawtihi ha on tigi mayoya l'islam on no jonnuma ɗum ɗon fof haqqeji a mari huquq wa hadihi l adwar hiya haray ko ɗum woni haray e noneji ka bani adama rewata ɗon heyɗi ara num ɗum dawrul janin so on tigi no ka nder tege yumma muɗum so on tigi no ka nder tege yumma muɗum ko ɗum woni dawrul janin bobo noon kañum no mari haqqeji ana nder ton moƴƴa noon sabu sa memimo si goɗɗo piisonnajo reedujo bo ɗum woni sabu bobo o maayi on tigi waretake wayi rettuɗo wonki kono on tigi yoɓinte on ɗum diya on tigi yoɓin ko haɗi on tigi ware sari on inni tan tigi ɗuma ware no gasa ko mayɗo ɗum wonno nder ton no gasa kon ɗum ko mayɗo ɗum wonno kade reedu en warirta goɗɗo si subha no nder ton si tawi wi woni no jilɓi seeɗa sari on inni wondema on tigi waretake sabu no gasa hara koko maayi on tigi taw wonno nder ton fewdo on tigi fiyata sonnajo ko waɗi sari on kañum kadi toñata sari on inni ɗo a waɗi ko boni a ittinte ko ɗum woni ɗon diya a ittinte ko a yoɓo an a yoɓinte kono an a waretake sabu haray sikke no nder ton kala ka sikke woni haray wonki yeɓetake sabu sariya on kon ɗum ari reenugol ko wonkiji ɗi famike ɗon ka dawrul infisali ila tamise jaka enen en andi ɗo o kaminu ɗo e naqis e kamil e naqis inchallahu darsu be darsu enen en janggay ko to woni kamil ko to woni naqis kon to woni kamil kon to woni naqis joni noon haray ko faala ɗen famude ɗo enen inni ɗo ara ɗum kon ɗum ko dawrul janin daw al janin kawon tigi won ɗon a pene ɗa wawi heɓude aliyatul wujub enen en janggiray ɗo goto goto ñawoje ka wonɗa ɗon pene ñawoje ka jebinaɗa ɗo ñawoje sa helli faama ñawoje sa maayi ɗum ɗon fof sariya hino waɗi kono inchallah enen en janggiray darsu goto goto ɗon ko goo dawru ɗiɗa bon kon ko dawrul infisal ɗiɗi innen ɗo al infisal ila al tamise ko dawru ɗiɗa bonni bani adama o ka o woni ka tege yumma makko woni goo sariya on hen no waɗi ñawoje fima
ka o jibina ha o sendindiri ɗo o helli fa kadi d'abord o sendindiri sabu goɗɗo sendindira si helli fe sariya on kadi no mari sariyaji ɗo sariyaji go hino woodi ko ɗo ɗi sinca tati ɗo kañum kadi dawru tamise dawru التمييز إلى البلوغ gila kadi sendindirɗa ha helli feɗa ɗo kadi sariyaji hino woodi ɗi sariya on waɗi hoorema sawan kana ko aliyatul wujub makko aliyatul al ada ɗuma nayagu ɗum ko ɗum dawru nayi dawru ma ba'da al bulugh sariyaji ɗi dewtade ma ɗum ɓaawo a helli feede ko ɗiɗo nayi bani adama jogii aya ñawoje ko imma ñawoje ka wonɗa ɗon penu imma ñawoje ka jibinana ɗon ha sendindira imma ñawoje ka sendindirɗa ɗon ha helli feɗa imma ñawoje ka helli feɗa ɗon ha mawiya ko ɗiɗo nayi joni noon inchallah enen en jangguinay ɗo goto en jangoyay bobo ka nder tege yumma muɗum ko honɗum sariya o yewti fi makko ton sabu o ronay kono so si nen makko bonni goɗɗum o ɗumannotako si tawi woni kadi sonnade si tawi woni goɗɗo inni haray ndu suudu ɗo o boobo sowaɗo ɗo ndu suudu ɗo mi okkimo haray no selli ka a sella ano selli hino a selli si tawi woni ko inneten ɗuma waliyu makko inne so waɗi waqf kono innete al waqfu c'est que haray ɗum ɗo mi falama darde ɗum ɗo fi tampuɓe ɓen joni kala ko bara jeeɓi ɗo mi hokki o bobo sowiɗo ɗo ɗum ɗon hino selli kono si min ni mi hokkingol bikkuwol ɗo bobo sowi ɗon sella par ce que fiyon ɗum par ce que ɗo o ala waliyu bobo kañum sariya on kaya dokkal sabu fi ka dokkal ko ɗum ko ɓe heɓa waliyu jaɓowo dokkal ngal sabu enen andi min chartul hiba ko ɗum sarti okkede mum kon huwa alqabdu ko jaɓugol ngol joni noon bobo wata jaɓude o ala kadi on ɗum wali simo ka nder reeni mais ala se faami kono noon no sella yo waɗane waqf kala nafa ko jogi haray hino ɗumannoyi enen en andi enen en jangiray ɗo dars goto dawrul janin wa dawrul infisali ila tamyiz wa dawru tamyiz ila albulughi wa dawru ma ba'da albulugh ɗiɗo fof haray ñawore nde sariya on no laɓɓini poyi haray ɗe ñawoje ɗo hande ko ɗum janguɗen ko al ahliya ko sellugol dewtede ñawore e hoore goɗɗo joni noon goɗɗo no sella dewtede ñawore hoore makko hara sella tottugol makko wano feetuɗo wano boobo wano ɗaaniɗo innen ɓen ɗon sariya on no dewta e hoore maɓɓe innen si fana noddinama ɗo joni tawi goɗɗo no ɗaani enen en inna fi kako mo ɗaani haray on fana ɗo waɗɗakimo fana on no waɗɗimo kono on leere ɗon o yamiraka tottugol mo si on tigi ko feetuɗo fana on mo yamira ko woni sella yo tottumo sabu o jogaki aliyatul ada fi tottugol ngol ko be on tigi wona tamyiz huwa al aqilu wal baligh haray inchallah ko ɗo wonɗen e hattude inchallah haray darsuji aray ɗiɗin enen e janggay ɗiɗo goto hande ko fameten ɗo ko innete kon al ahliya e ko innete kon aliyatul wujub e aliyatul ada jaka enen andi fi yo selluya tottu ko be tawata aray ina mari aliyatul wujubi wal ada sina mari aliyatul wujubi tum aliyatul wujub non kon ɗum jokki wal ayat kala ko muri haray hino mari aliyatu al wujub aliyatul ada non kañum kon ɗum jokki wat tamyiz an takuna aqilan baligan haray miɗo hatta ka darsu ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh